The use of data and digital mapping is becoming increasingly important in community reporting, allowing journalism to explain local issues with greater accuracy and depth. Through data-driven approaches, journalism are able to combine verified information, visual tools and on-the-ground reporting to reflect the realities faced by the local communities. Okey, sebenarnya sebagai media rasmi kerajaan, sumber data tu perlu kita peroleh dengan tepat, high impact, mesti accurate dan juga dia trusted lah sumber-sumber tu. So, bagi saya, ada beberapa perkara yang kita ambil kira lah. Kita perlu menggunakan data dari sumber yang sah. Contohnya macam data-data perangkaan daripada DOSM. Kalau benda tu datang daripada polis, jenayah apa semua mesti datang daripada polis, siapa sebut. Kalau court case mesti datang daripada laporan mahkamah. Jadi kita tidak boleh membuat pelaporan atau data tu datang daripada sumber-sumber yang kita dapat pada mana-mana yang tak boleh percaya. Context of media outlets, they focus more on data accuracy and credibility. They must make sure reports are accurate, trusted and based on official sources. In the field of journalism, reporters are often required to process complex data while covering stories on the ground. Draft peta ataupun visualization tu adalah perkara yang terbaik lah untuk present satu data yang besar kan. Audience lebih jelas melihat kalau kita ada contoh dalam bentuk visual yang peta ke nak menandakan bahawasanya kawasan tu terjejas ataupun something. Pandangan seorang reporter juga, saya rasa visualization ni adalah alat yang membantu kita melengkapkan laporan kita. Scrolling data, people read the news through phones and laptop. In the digital era, journalists are no longer just reporting events. Data and maps have become tools to understand and tell the local stories. Through data, journalists can identify community patterns and issues. Maps and visuals help explain location, scale and impact in ways audience can easily grasp. Cabarannya adalah kita dekat Malaysia ni kita kurang data-data yang kita nak. Macam dalam kata lain dia macam kalau macam kes tinggi saya sebut tadi contoh, kita kena tunggu KKM, kita kena confirmkan dengan KKM dan kadang-kadang untuk perkara untuk kes denggi yang terpencil mengikut kawasan tu, KKM tidaklah melakukan data secara spesifik. Kumpulan data tu kemungkinan dia melakukan secara daerah ataupun secara negeri. So itu kira data besar lah, dia tak ada data yang kecil untuk isu tu komuniti kan. Ada beberapa perkara yang menjadi kekangan lah, bukan sahaja untuk RTM tapi semua media lah. Saya rasa media di seluruh dunia pun berdepan dengan situasi ini. Kita rasanya kita masih lagi kekurangan aspek kemahiran dalam kepakaran data tu sendirilah di peringkat journalism kita, wartawan-wartawan kita, editorial kita. Dia mahir menulis, dia bagus, excellent in writing, dia menulis memang bagus, tapi pendedahan pada analisis data tu agak kurang lah. Baru ni kita buat pasal PRN Sabah. Okay? Kita ambil daripada previous punya report yang kita kumpul, yang kita susun, dia akan menjadikan laporan kita agak macam longgar lah. Bagi saya, pemahaman tentang data itu penting. Kadang-kadang maklumat itu bergantung kepada data setempat. In Malaysia, there is still lack of responsible bodies such as NGOs that focus on data collections. This stands in contrast to the international level where dedication organizations exist for this purpose. The data they gathered not only support academic researchers but also provide journalists with reliable references to produce accurate and credible reports. This approach shows how data and visual are not just numbers, but tools to explain community realities. Maps and graphics make complex issues relatable and help audience connect with the story. As data and technology continue to shape modern journalism, community reporting depends on the responsible interpretations and ethical judgment. By integrating data, visualization, and human insight, journalism can present local stories clearly while maintaining credibility and public trust. Amalina Aziz reporting for Colloquium Publication.